Haka arpautrik ubanai nailor arjar san kaseng FK JGP Boy Rembong Circle hak jingalam u President Boy Kerba harengkat ka jingsan ranlang ka North Khasi Hills ban na umro unit kiliyo ban lek khendra trading license yaki barjala khamtam haki thain Boy Rembong bat umroy kilalap ru bakidon ki barjala ki bombiang ki kot kisla bat wat yaka epic ru kimdon. Kaseng kala hukum ting baya kino ki kontraktor kibawan bo ya kinong tray bar jela kidai ban penbiang ya ki kot kisla nang ne syakmat nga nakaliang jong ka district North Khasi Hills district ni niwan ban pinsukan lang ya ka Boy Rembong circle bat ka umroy circle ni hidap da jing semua komen baki kat ni ki memba ki dan lang ban ya kendrai kini ki label license mo ngilap ni sibol ki jing duna kamtam mo ba kabede bat ka labor license na po dis council kibun ki bom yesum su mentah kilai online ben kiyo ada ka ba online bet kan bu jing yang iru kan bu jing ru ya ki ba ya kabede ben check nomor ba pi ni kini ki dakar ni ki su online kim non kam ya police verification kila su yo am to ki epic kim non kam re lada ki don kam kumno kini ki bom dan epic ki yo ya ka labor license din ta kadaw ba nakaliang jo kaseng ida ngida banjur ya ka dis council keberipet ya kini ki labor license bagi day ban pet parman bagi day ban check nakapor sa kapor kenapa kum kini ki nong bela na bar kinam yo bandung pathar sipo ka jela ka jungi kamtam ki dandu hning ilap baki minor mo ki badang day po jong khat prasnam ru ki wan menteri po ka jela ka jungi kani kadai ka against ya kalo against ya ka an te kum ni kini ru kidai ban simkhia ba kimdai ban aila ki kin menteri kumne bad ngada ai kublai sibut ya presiden jong ka umroy circle bat yo Boy Rembong circle ba kilai simkhia ba ngit skam banang ni skmat ngendang ya tristom ba ngendang la ban rat bingkhong ikum kini ki nong trai barjela ki buan menteri klem ka jingbiang jukot kisla bat ki buan kini no ya ka ya kam kejam jungi po ka jela ka jungi ngakarpat ya ki kontraktor bal dalong ka bala mo po ka jela ka jungi pentrai deki trai jela kena balat na kanu ka jing sniw bat kena balat na kanu ka jing dukam du jam ya ki kamtam hamenta ka pati ka dukam kumni tang kata te nakaliang jungi kaseng nilalap ru ba don gi kot kisla jungi bar cela ki bade menteri latho ang tu bade menteri mau prem ki bade menteri sepo nong po habang sekpat ki menteri hang ni po area jungi Boy Rembong te lada cha kum gini manu bangkit klik hatu uta orang ba senong mau prem unum ba ki klik bat kani ka kot abang iyo kumni temut ba udehi ban proof udehi ban tho habo tre Boy Rembong udehi ban tho ni Boy Rembong kambit bat ba iyo habo wan tre Boy Rembong ka proof su ka wan we namun ba wan tre ni ka David ban don de hang David tik te kitrai ding license ru ki bombiang te ngi kerpat sa sisin mana galiang jungi keseng ba penyiap pembiang ki kot kisla te lada pembiang ngin liang keseng nak spor ngin sek ngin nomap ngin maili sa isin ladang ilap bat ngi kerpat ru bai ki barcela bat yaki kontraktor bawa lada ki wan pentre di barcela ba kimit bat ba hapo kan nyu beci sepo ba kimbit ban mi namar ba kamtam ka permit peryong namar ba hoj ki barcela ki wan tre nong bela hajala jungi hendrei nyemtepat ya kabut kaberi jungki ngimla ban yui wat tang ha prasnong prathauru ha ka prathai sneu mentah ngimla suban senia kamtam legi barjela temut bangin senia sispa temut kata ka bomla long bat nakaliang jungi kesteng nang ya susu skmat bangin nang tre sitom kenang ba kanom don kanunu ke jingjia ha senong ha thau jungi